شیوەکارێک کورد دیێژ ڕۆژئاوای کوردستانی خەلیل قادر ku li Almanya dimîne 427 tabloyên xwe kirine kamyonekê birine Swêdê li heft bajarên Swêdê pêşangeh vekirine. Xelîl Qadir ji Rûdawê re got wî niha pêşangeha xwe li bajarê Sandlinken yê Swêdê vekiriye û xelkê Swêdê jî bi hunera wî gelekî kêfxweş e. Şêwekarê Kurd yê naskirî dibêje ew dixwaze bi tabloyên xwe jiyana xelkê xweş bike û xelk hest bi kêfxweşiyê bikin û ji şer bidûrkevin. Xelîl Qadir yekem pêşangeha xwe li Sûriyê li bajarê Misyaf yê Tartûsê sala 1975 vekiribû wê demê serbaz bû. Şêwekar Xelîl Qadir xelkê gundê Hesê Osê yê Amûdê ye, hevjînê helbestvana Kurd ya naskirî meha Bekre û bavê di zarokan e. مي 427 لوحة بقرآني جبوغوز الحفت باجاري السويدي عرض بكم. اسلوبي مي يعني طريقة مي تعبير بري خطي توج بون قرم بون جبر يعني نرينا مي عالمي بحبك خورتيبو براسي انا كا برنگكي دين از نرن برنگكي جو اسكارم پنجران دقوزين في عالمي دفكم برنگا از عالمي حبكي خوش بكم از عالمي حبكي ولو كيفك تد عضا بكم يعني نهما بحربي وبشر وبكشتني أمكارن بيين تشتي